John Lennon thi dan chung changa khan soi neu atamin ngai dan rang neya chu athi dan ani tia soi anom nuala kumma salama khan athi dan kimchang kan chanela vek hian kan lo ti chuak to a clear le tu tan link po description lama kan ron da tel boke engpo ni se tun ruma chuan a thlir na tlang danga tangin he zai thiam le remoi tum thiam thi dan hi kan ron soi ve thung don ani John Lennon thi dan rap thlak te ka hian imphiaruk na thuk tak alo omrengem ni John Lennon khan melma aton fuwa wanga vanduina tok tange ania athina khan US sarkar hil alowin rol ve zo kemni CIA lamtha ani theyangem ngai thazel photang John Winston Ono Lennon hi October ni kwa sangkha zakwa somli khan England ram Liverpool alo pianga kumsangkha zakwa somnga pasari khan Paul McCartney nen intong fuin rock group ro pui Britannica point kumzapi somni na chonulama musical group Traverti alo chua hil The Beatles su andin ta a anni hi annu dewa George Harrison le Ringo Starr ten ronzom ve in anpali hian kumsari chungin studio album somni pasari ngot unreleased mana hengan na saknal tak te hian khovel adeng chuak na sa hle anpali zinga hian John Lennon hi akai khom tu de ber ani a chuwain kumsangkha zakwa somruk chawel po khan political protest le thil thleng lian tham dewa atel na sa hle atong lo thla da dewa wangin The Beatles su isu ai po in anlar zo katia hei wang hian mi soi se le huat a hlo nual bok drugs LSD a man thin thu a soi chuaka an hlathen khat abik takin I am the world stile an album Revolver te chu adam doiti be chana asiam ni in an soi bok kumsangkha zakwa somsari khan The Beatles atanga mi pui par khai tu aron chuak tatlat mai chu engdang ni lovin Paul McCartney an Paul achwa santi ane chuti a hmui pui pu ber pakhatin a han chu santa chu Covell band ro pui ber Paul ti ngam The Beatles chu achiri chhota a heti hunlai borvel hian John Lennon chuan nupuya tan Yoko Ono I aneya music project dang chunzom le ngalin solo album Plastic Ono Band ti te Imagine ti te oron siam chawa alar pui viau nge heti angani chho mek lai hian John Lennon hian arampum huwa po in boina neu aron nei chhota zel maya achende chu waran nei te anni a achende chu nei kherlo te anni bok kumsangkha zakwa somruk pakwa Charles Manson a thil sual ti chan chu ama Manson a chuan White Album atanga inspiration anei nia asoya wangin The Beatles member tin te chu an hming chiat pha hle a hemitum hian Lennon a po tong chuakin keini nen inzom da pakhat ma omlo ati nge kumsangkha zakwa somsari pakhata John Lennon lathar Imagine release ani khan a hlatu then khat Imagine there's no heaven tile Imagine there's no country ti te awang chuan anti-religious le anti-American niangai tu antam le a soisel po a hlo hle chung ko en kolna lama po Lennon hian soisel akai thau mai afapa Juliana kha ompui man meu lova ani netaka chuan angai sak thot lo ni in mi te chuan an soi chumai ba ka adam doi ti thin chu duda tak no pangte poina an hmu mai thei turin in chunga ada fo thin ni a soi ani boka kumsangkha zakwa somriata Playboy magazine in interview anei puina andu pui masa Cynthia Lennon chu kut athak fo thu asoya kanu puilaka khan kanun ronga mechia trim hi ka ngai na lo kuthak ka sama hewang hi aniang engtiklai ma boina ka nei ve ngai lo mi kuthak mangte hi ani nataka chuan mangai na le muan na du tu anni zok thin ti in asoi vetlat boina le harsa na neu nei reng ma se John Lennon hian rimoi lam chu akal pui mop thawa chalai rol tam tak ala hui khom na sa lebok chutia chalai rol te ngai ven alani reng lai chuan thuthin chong tak aron thlengta kumsangkha zakwa somriat December ni riat khan John Lennon le anupui Yoko Ono chuan Upper West Side apartment a anchen na Dakota chu chua sanin music studio lam an pana kalkonga chuan Lennon chuan ama lo ngak tu a fans te chu autograph pe in ading zuaya hengzinga hian mi pakhat tarmit wa courtful ha hi atel ve nge zantlai lam ani a dar somle mini somli panga vela chuan Lennon le Yoko chuan anchen na Dakota lam panin an ho a amunan thlen chuan kar tangin Yoko chu a chuak masa a
Lennon-an aron zuya chuti lai tak chuan ama alo hmu to tarmit vo court fual ha kha aron lang le nola ma se tuna chuan autograph zia na tur ron keng to lovin silai aron keng ta zok thlat mai ama hi Mark David Chapman ani a silai chu John Lennon lama chuan ron lek kangin voili lai a met puak ta pop pop mai ni khua engma hrilova apasal le tlusabula iokoi atra hom lai chuan Chapman chuan Catherine the Rai le khabu copy chu aipte atang la chuakin police an ron thlen ma chu alo chiar ta a reipo anga ma chuan police te po chu ron thleng thuain Chapman chu an ron man ta ani John Lennon thi thu chu reilo te chungin huntina adar ngala fans te chu Dakota hmuna le Central Park hmuna ahun hnung manpui turin antlan khom na samai Khovel mi puin music legend ansun mek lain Chapman chu court lama hruai ani second degree murder manga hrem ni in kumsom ni tang tura hrem ani ta ani Chapman hian asoidanin athilti hi pathianin titura ati ni in asoya ama po pathian tir ni in a insoi mitam tak chuan Chapman chu rilulam boina nei ni in an ngaya chu wangin psychiatrist po pan puin schizophrenia nei ni asoi ani chu mai ba ka ming than du tlat ma se chu chumi atha photlo chuan anei theilawang ti ring tu ani boka engpo chuni se John Lennon a thina hrim hrima chuan athat tu a chiana wangle ama nge na pom thlata wangin athu boi chuti top lei lok hri ani ta phot chuti lai ero chuan John Lennon a thina conspiracy theory om thei aron ir chuak ta tlat mai chungzinga chuan CIA lamin an thata Mark Chapman chu an hmanrua papet anga antir koi mai ani ti hi ani Drugs as Weapons Against Us, the CIA War on Musician and Activists documentary ti chuak tu John Potash chuan MK Ultra project mangin CIA chuan mi tiril rulam thunun an zira an hmanrua atan damdoi chi khat an manga Chapman hi an hman chinna pakhat chuni in John Lennon hi atha pha ta ni in asoi John Lennon hi anti-war activist ni in indo adulo thu atlang au puina sa chuti lain US lam ero indo na manga malareng reng ane wangin an program ti chuan op thei tu John Lennon chu da that mai andu ta Chapman hi damdoi manga doi in John Lennon chu that turin anti ta ni in asoi Potash hian athu soi ti chiang turin CIA documents chen khat chu asoi chuaka ma se heng documents MK Ultra ne na inkai noi za asom ko ti chu tu ma mu theilo turati chiat ani thungsi writer pakhat a hochnara point Potash theory hi apompui khop maya ale khabuzia blown away the Rolling Stones and the death of 60s tia chuan kumsang khazakwa somruk panga January thla khan MK Ultra assistant director Robert Lushbrook chu London-a kalin andam doi chu atam theyang ber musician tenena sem turin alo ti to Hemitumi hian John Lennon hian andam doi sem asit chikhat chu alo lak ve du lo awangin George Harrisonan a coffee in tura damdoi dang apol nge ni in asoi Mike Jagger chu hedam doi asithi pek masak ber ni asoi ani apetu po David Skanderman ni in ansoi bok ani hi FBI le M1510 an ven ni in The Daily Mail chuan asoi bok ti chuan CIA le John Lennon thattu Chapman te chuan enge in lai china an nei ve tak zel I thlir zelang British lawyer Fenton Bressler chuan ale khaboti chua who killed John Lennon tia chuan Lieutenant Arthur O'Connor NYC police officer nen anin biak tumin John Lennon thi laya Chapman omdan asoina Khamizan Khan Chapman kha thunun tu nei ang mai ane a omdan le atongdana Khan apa ngai zan lo ani ti ka hrethe atia officer dang pakhat point khami tumvek asoina Khan hetiang tho hian asoibok asoi zelna chuan Bressler hian Lennon thattu Chapman hi kumsom pakomi ani lain YMCA exchange program alo tel to hewang hian rampon lama po lozin to thinin Russia le Beirut lama po alo kal to thalai ani lai atang to in apiang thar to communist dodal tu ani chuwangin Russia emo Beirut lam mi le sa chu ani don lo phota anman ruwa po ani arin omlo ti in asoibok ti hian han chui zom le don te ang YMCA hi CIA tena nasataka an puile an thunun ani he pol hian ram thrang som ko ngot office po an nei nge
Chapman hi YMCA a in mang tak ani a azin kwal na apia nga po YMCA hostela thleng mai thei ani kumsang kha zakwa somsari panga phei kha chuan Fort Cafe Arkansas a YMCA hawina an sponsor Vietnamese refugee kema po alo thok to china chu wangin Chapman hi YMCA a thlemlut tu hi CIA po ani mai theya ahman na tur dik taka an man ma chuan he pol hi achel ri po ani thei bok Breslauan asoizelna Chapman a khan John Lennon-a thattura New York City aron thlen ma khan Chicago lama ni thumlai hun amang ti riat ani a mase Chicago a khan enge atia khoya nge akal chin tu man an shelova khoya nge achena khoi hmuna nge athang chin CIA hobula emne hunrem chang ha nan hun a khoral emni zo engma hi thil chiang a om tak tak theilova US sarkar la in ngoi achu thlat se John Lennon a thi dan chung changa he theory hi kan pom lo emo thil chiang pakhat mitin te poina an pom chu hun engmo chena tang khan CIA le FBI te chuan John Lennon hi an lo zui to a mipuya hui khom na sa in miril rusuk thlek tir dan a TMC a US anti-war agenda awangin ramdanga hno chua po an lo vo to chin ti hi ani kumsang kha zakwa somsari pakhat khan John Lennon le anu puiya ko onoi hian Chicago 7 and Black Panther Party an lo mutoa hemi hnu phei hi chuan US sarkar chuan a en thlangun zuala mi puite chu Richard Nixon a khati hunlaya US president rorel na do zonga a roi thin awangin aram tan mai nilo kumsang kha zakwa somsari pahnia election a tan poa poi theinia an ngai awangin an lo thli thlai ro reng to bok kumsom pali chungot John Lennon thi dan lo boi pui tu le Freedom of Information Act manga Lennon-a chungchang FBI file lo dil chuak tu John Wiener soidanin police officer zinga John Lennon-a wanted poster chu anlo in thon kwal viau ani ti mu chua ani a FBI po in Lennon-a an ramlama thon ho ani wat theinan man wat tur ani a narcotics tu boy manga man tur ani anlo ti bok tin Senator Strom Thurmond le khathon an mu chua po Lennon-a visa chu cancel sakvat turti alonia ma se Lennon-a hian visa cancel em chu tok lo ma se kumsang kha zakwa somsari pahni le kumsang kha zakwa somsari pathum khan US chwa san turati na thu adong thung ma se Lennon-a hian atuang ati cha lui ve thlata Gerald Ford thlantlin ani khan citizenship aron nei ve ta ane ma se he citizenship hi Lennon-a chan himnan chuan alo tok silo rong taka tha ani a he athi nei hi Mark David Chapman awang chuni ma se Chapman hi CIA kut ke mai alo nia wange ama hian rirulama boina alo nei hrim zok ti chu mi puite le John Lennon angai na tu ten tun thlenga an riat chak ber alo ni ta ani